kwithondekera barabara kwita ngugi maturene kwa MTF. Kalonzo Musyoka kugania kugwata mbaru ngwataniro gatigati ka Meru na Ikamba kenda kurikia miri ya gisiasa. Monanireto mathitho ni MAUREEN Kome na ningeto MAUREEN KINYA na Nteto chetu chiriambiria thaiji. Mutongeria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka onekete gutamburukia njara ya kitharimo kiri ngwataniro iria irigiri kureta mwe Mumeru na Muikamba kenda kurikithia miri ya gisiasa. Agwatanirite na atongeria bangi bakiama ukiu Kalonzo ugite ngwataniro iji ikethirwa na kiguni gikinene kiri kioneki kiawe kia gutwika rais kiri ithurano bia 2027. Gukaririkanwa ukabere abunge ba Meru ne bonekete kugambia abunge ba Ikamba kuthithia ngwataniro bakienda kumaruka kirundune gya Kirimara. Arababa inge bethirite bakiuga Mumeru atithiritwe akigunika rungu rwa Kirimara. Anthony Kathenya gatumenyithie. Akili nyume musema no kiama kia Wiper hamujwa Nairobi Kalonzo Musyoka ole ni mutongoria wa kiama giki alikuwa nanenkanirite irathimo kiri abunge ba Ikamba na bale ba Meru kwijamu na kugwatanira kenda kwalira mathina mala makwinyiria ntere ino amona kwibangania mbele ya kithurano kinene kia mwaka wa 2027 kulingana na Kalonzo Musyoka ina ngwatanira ya ukui muno na Meru gitumi kinene kando na ngwataniro ya bunge kwina tongoria baingi ba Meru bala bambilite kuthamira kiamani kia Wiper. You know, to go to Mwingi town from Sekuru, right, is farther than Sekuru Meru town. What does that tell you? And I went to school in Meru. My father's second home is in Meru. I speak broken Kimeru. Sometimes it can be perfected. What does that tell you? So these are my neighbors. These are my brothers and sisters. So if we can get together, no wonder there's a big movement of leaders from Meru actually joining this party. Oh, of course. This party is going to grow in leaps and bounds. And please watch that space. Kulingana na mwikaili gitwa ngwatanire ni abunge ba Meru na Ikamba to mubungo Matungulu Stephen Mutinda Mule Ikamba ni ole karuta rais wa ndeno kili kithurano kia mwaka wa 2027 na ngwatanire ni aona Meru ni akwibangania kenda gutigela Kalonzo Musyoka na akojukio Sindi Bobo na bakathi na mbele kuleta ntere ingi jande ino kili ngwataniro eno. Going forward, you are going to see more. We are going to bring all the regions of this country together because we believe that we are the uniting factor and we are the de facto president 2027. Now, kagita gaka mutongerio jwa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na ugite gutina mpatho no jiku kile ngwatanire Azimio na kumenele balaba kuga Azimio la umoja One Kenya Alliance gekwangaratana. Because we are committed. We are committed. Differences of opinion here and there do not translate or cannot be taken as problems within the coalition. We are very determined, more than ever before, to forge a unified position as Azimio la Umoja One Kenya. The coalition is as strong as ever. Kalonzo Musyoka kithija na mbele na kumenelia ndoa ya thirikari na gitengo gya koti na kule thirikari nene kwebanira rutingo ge bwa koti. We are witnessing very absurd situations, and we must actually say enough is enough. Please leave the judiciary alone. Kuma muji muneno Nairobi Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Obisi ya mutongo cha muingi niwe ODPP nerigiri guchokia biru kuregana na itua ria ntukwegoro aria mugambithania Merisa Apondo araregire gwitikiria iromba ria DCI gwetana mbere kurigiria athuganiru wa batandatu kwa biumia bingi biiri kenda uchonkoni burika kiri wa muribwawe Apondo naraererwa ngiruru mwanka ntuko ya rojo gukinyithia athuganiru mbere ya koti nene kenda bachokia nthitango. ODPP na DCI barendekithia kuringanirwa kwa
bwa uamuri bwa koti ya Kibera na mwanka tariki 29. Nayo obisi emwerekithire muno thitango cia mwingi DPP amwe DCI na ndibacurĩtie gambara biro kirikoti ya ikoti mucino jwa Kiambu kenda kuregana ugabi wa ntuku egoro pomugambithania miopondo ntuku egoro mugambithania opondo na rerekithire rongiro thitango DPP bethiro bethirania thitango na mpwe na bakurukithia ntuku egoro jo batithuranirite athone batandatu barabendete kurugirwo itone bya polisi no barekerwe kulingana kanyoni Nteto urotureterete Nteto jinatariria na turito gabibwa ntuku egoro botakerire kinyani notero thirikari ro thitango wategera athone bangi bathatu baurani bariri koti ya Kibera mongatariki 29 shemweri jojo na nontu bontu nande kirombare DPP kiria biro je yao barenda koti ya High Court ibaikanya kaiga ntuku 10 bethiro bakuthira kuthurani thitango ciao kenomba kwithiro beringanira hamwe gambaruri ya Kibera na kinyara barabangi bomba kwithiro begwatwa kenda rionde lithura riremwe korona ku hau ntuku echo mukoro gavana Kaira Mwangaza Robert Murega Baichu amwe mwarogino gavana Kaira Mwangaza Miriam Gwantai ibandikire statement yao kiritone bya CCIO Dene Kontemiro mpongeri hau ntuku Jumamosi alitungo bathatu barongirwa ICT Dene Kontemiro barana bo barungamirize CCTV na residence ya gavana kinyabo ibandikire statement yao bobo bwa kenda bwa 10 nabo naratwankirita mwankira ntuku enarwa kulingana kanyoni Nteto rotrombe tokedo tumugiria na twita mabitha ba DCI bakinyirite rakatine cha muthia kwithira betumurania iba bari agambesha na ibaiko bangi bakinyiro imbesha iji nke report ya Ntoshero TV kumaja kingina ngine kineke mushojo Nairobi mbita Boniface Mongera. Siasa cha Meru ntuku ya narua ni chionekete kujukia mwerekera jo Weru na ne nyuma ya mutongeri wa baraba inge mbungene ya Meru Evans Mawira Karia kuthamira kambene ya kugwata mbaru gavana Kawira Mwangaza. Mawira uria niwe waiketie rwaria rwa kuingata gavana Kawira gitene nthikuru ya mieri ere mithiru augite o mutongeria ari na kioto kia kugwata mbaru rutere ruria kwenda. Mawira uria ukwirigirwa kuingwa gitene kiu ni kia majority ni kia maka UDA ariti ari ntere Chambeo na aria we na MC wa Thangatha Elijah Kimathi bagwatanire na gavana Kawira kirindiunga ya witi na mbere. MC wa Buthuguchi Central Douglas Mote akinyawe ni athamirite kambini ya gavana. Bosa shall not practice nepotism or favoritism. Mutongeria wa baraba inge mbungene Meru Evans Mawira na ndine atonyete kirinjuri ya gavana Kawira Mwangaza haria kinya onekanete kuthingatana nawe wodini ya mbeo ndiungene yawe ya witi na mbere. Mawira uria ujukitie ikinya riri kinya nyuma ya kugwatanira na MC bangi 58 kweberia gavana muthiene jwa mwaka muthiru na ugite athithite bobo kuguna wodi yawe ya Mitungu na ati inyirwa ni mtu kinyoriku. Antu ba Mitungu bandurire bantu mabambere tokagire into bagirire into bire ndene account ikenda na bintu bibi nonto mukari wabyo kana custodian obyo igavana leo lingeri kura na ndeo ninka make sure they ko execute that duty without fear, without favor, without being coerced, without being intimidated by anybody inonto 2027 oninga chokera antu ba Mitungu kubere mbiongo mathithiritie. Mawira ariuga ati kuona gitumi kia MCS bange kurega gwita kiringavana Kawira na ni abati kwewa kanya kuthura rutere ruria we akwenda kugwata mbaru. Ati kuona kwina gitumi kia kwa ati kuendelea na mantu jara ya kurukira impeachment ya gavana wengwa na ugite na arua na rugurite meali yonde na narugurite MC uri kanoriku na gwatwika oni akambitikiria ne MC uri kamatite mushonjura ndikuona kinya babangi ura bomba kwetha bena pingamizi kana bena thinere kaneriku ya gwita guchwa gavana na ku make sure baguchwira antu bao baguikiria antu bao into bira byongwa babati kwikirwa. We have a right, our democratic right ya kurungama na msimamo yura muntu onde akwenda ningwenda kuromba mbunge yetu ya Meru. It has come a time that we need to set each other free. Kwa twika we uri MCA urigore rutererwa opposition no antu baku bakugwirirwa kaini wantu baku bagutumire then be it na watwika ondigwa ngi supporta gavana na ngi retire antu ba Meru ngugi kuri na kana ba Mitungu ngugi kuri ngana ora bantumire then nyani batiko ya freedom eu ngomba kuthithia ura mkwigwa de unkoro ekwe kumbira na ora antu betu ba Mitungu kana antu bara bampete ngugi bakumbira. Nkurukine areganite na miario ire kuthiurukwa ati akeberwa gitine giki kia mutongeria wa baraba ingi.
tuti manto jaja tubangite na kiama kina mitaratara na structures iri bati uthingatirwa na procedures iri bati uthingatirwa getha kwa mtu kwenda kwa Weru gitine lakini gwatuika andu members baba UDA baruga bakeberia mawira gitine kia majority leader no ntungwita kwaria na governor wa Meru tiga bakamboni ya governor ungi. I have no apologies to make. I'll speak to my governor ngetha ngaragia na governor anytime bora ke tukiaragia mantu jaraja gatethia kariba Meru na mantu jaraja gatethia kariba kwa mitungu ingi niases ingi essentials ingi vipindi bitikwerekana ara twitite no rite siasa itige gutonywa kiri mutaratara jo guchwira sniper kioto mwana ora wambire kuragwa na antu batikumenyeka no mwanka aiwe justice na twinde ni tukugo there must be justice for sniper lakini justice eje nayo yatonywa siasa mantu jatwika nandi jakwangaratana nondu nandi batuteka turi investigative am kagitene okau gikundi na rietwa New Dawn kiria kigutongeria guchwa kioto kia sniper ikiugite bakathithia maromba jange ntere chatigania bakiuga Meru ititite bubwega kinyanini na kuga batinoga mwanka sniper one kioto na gutembecha igatumirwa kwangaratania uchunkuni ate twena iromba kana tukathithe muchamani yomoyo maromba yotigania nara mwekurwa sniper umite ndene ya Tigania East and after that okay akwethirwa mwene kuorwa sniper atira watwa the main actor bagweta atire twakamata mwere yompala mwanka Supreme Court kama thakome. That is what the family said na ibwera were oro kubara bautoma na bakiwa thike mwere yo jutemba ro kuthikwa. The family has decided that they are not going to bury their son until the justice is served to them. Kubaraba kuibwa njoka bona mwere yotorete etere kuibwa njoka mwankarira mwene kuro aekirwa mpene. Nteto ira tukona Meru tento toigo tukenia. Na nkwenda kwira Meru. Bukare ni bomei chakijia. Bona justice ya sniper ya ora. Oi na no. To sniper to ga sniper to twinge ko turoe nindo eje mwaka justice sniper yoneke na batu to te kwenda story cia kwigwatie togi tia iro tia kinya twenda kumenya no uga muntu na ore ito kwenda kumetha kwe murungu ngi uri nthiguru eje yatwe Meru kurukita murungu rojo kayotoro ba muntu na gwatwe na nchoke mbukania ni Meru babu botumirwa bothoku rojo uketha kwina egamba nare Kiambu tafadhali inkwigwa Meru ibotumira botho kubageta nare no te muntu reto ari mukoje babu bukona nau na botiandi boketire imbi bokogira nau wengo akuramika mukuru wa gwatwa wengo akuramika mwana wa gwatwa wengo akuramika mutano ngina gwatwa no wengo akuramika directors ba wo office ba gwatwa nwe mwene kuro tutinoga na igetho tutanoga meri eu ntukuona inya twinoga in the near future, whether it will take a week, it will take a month, it will take years. Murungu atwikite moyo na twina inya will still champion for the justice ya sniper na tugwashua itetonyerwa na njira kinyeriku gutembecha igatumirwa kesi neje nikenda compromise justice gutembecha igatumirwa aja nikenda compromise kana chinjumu uchunguzi burabo kuthithwa na tukuma kunkoro chietu itheri na tore satisfied ati uchunguzi burabo kuthithwa butetonyerwa kwe mantu ja maingi muno tutemenya kondevanch kagitena gaka tutemenya ukumeria Weru na kagitena gaka ende tukugwata Nteto chiongwa ora chietete na nkoro chietu ikurithika. Akariba Mwero Muthanga kuma wodini ya Muthara ni bachumirite kwithondekera barabara bari bongwa barabara iria bakwathira ni twikite mpanga kiri ugendi ntere unoyo mbicha ikujeri kiri akari ba Kamanoro kuma wodini ya Thwana bara bakuga ndagacha chakuna miuro ntere withu kiburu ontuburane ugwati bonene kiri ana bachukuru bara bagitaira ndagatene eje ontuko ikauma kenda gukinya chukuru ne borite thirikari ya Ngabana Kawira Mwangaza gutigira MTF ni gukinya maturene kenda kubebania na Kinyamara kiria bagukurukira kagitene gaka.
ni westi bachumirite kuibithire ndaracha na barabara ira ya kondorerwa irui mburene mthiru kenda no ana bao bona wokilira bageta cukuru barabara ina buthetwe mbere ni MC yetu lakini zaina ile momoro ile ile alikuwa na mbina alafu kwa tuika mitaro kwa tuika na batembo kila kwa tuika ngachukuru kama noro yingwa tutego magirenya batwe twana donini to turi ya bana ma kakaria kangete akatarete anko ya kagilia moera ondrio mande ko logeraro kerentu ko chionde bare ta twana mongo bete ta ija zukuru ote wate omba nao ngikia ondriwe shimara kuwa bate to ko logere to aringa kura lakini to aringira kura torenda to tezo na njerere bate tukwenge no ka taru kere bete ta shikulichi ya kwa ndethere kana sari ka wete ara aitete school ndio uende na to ina ngabana kebina ne kanira barabara ne ya tukwithirie barabara yonde kana uka wete kithiatenda kethere kana kaka kiumira atori bao na boku manteretia Mwero Muthanga wondine Muthara tiganisti ibachumirite kenda kuthikania ndarache Mwero Muthanga nontu baina mathiko ya uke na utingari kana bikibiki yumbo kilira ndarachene turabangite nende katwaga mata Weru na Ituro twa nende no tuitiali na tongoria batuka tuituria tuingwa na kwenja kwetu na gunia ikatwateelwe kinya ni mheshimiwa omwe MCA atotomera ngunia hii eko na twina thina nene twina cukuru enene secondary twina primary ana beto bagura thina ontore korure tato bakamata miongo ekoro beto renye baitete kutharimwa twaira na mongo ana bakamatonye na itanda no toba thina njira ko wende batu bro tokuare torua mwesimiwa torikane urtengwera tokwere no tuitokwere ngwe kinyari bacukuru bwa mwalimu atiangari barabarenia akiya yokorwa sendimira eno koria mwalimu atiangari milioni ile barabarene ri akamira kuritana kanaria mathwani yangarine community yetu ni kuria thina na batu tukwangaika tukubwithia mwanko tirio batu tukurira nene bonde tukurira mangavana tukurira bonde barabaria tukurira MP tukurira eperempondi lakini Mwero Muthanga tukaya kwirutana tukabwithia ndarache yonka bukairigira kura kinya kana utege ntu igithuku ya kunyiwa right ciaku uchalana no ntu ba right ukawa right ciaku ukomba kuendelea mwana ukua kwamba weta thukuru yeye akwina thukuru Ithatu lakini ana bakiaira wana mongolo ire antu bakilela tela miria antu bakolokete ana ibuciana ana ba Mwero Muthanga bakiaira wana mongo betete kweria kerio no ntu bandaracha yo tete brao kwaigwa kaniga kwairwa mongo getete kubithia kerio we ngavana na ikaunti eku ni atawigwa ni atawigwa kwaria utwira nkorone ku na tawigwa tumwa ya kariba kama noro kithirikari ya county Meru anto bara ona ibo bakarutango ngirukia mzie ngabana ito kuromba wewe iyo tobithirie njira hii ana batigona witira thukuru ambe itigona witira twingo tigona kurutira bia kurabia tumindene dina magari lakini kama ndene athana itu kumarira tobithirie twinjimu twikuthuga ngwiru no tikogange kaumba kubithia no tuguma ari umithura kana ari ku MTF ni agarutango we ni agarutaniria niongwe tutamiona ndene athana no tigaila kamwe tona ndene athana kabithite ni MTF ko wende ni gabarira no MCA bari kuno ntiba mba kubithia njira hii mamo abatere kwithira thai akamenbito muthurire na ibito mwendaira na iyo tumira tumwita bana tutamwita ngabana etawito ngabana kwa we muci tumwita ngabana atutethia na muntu utero tukatheta na MCA no utero tukomeri wike MCA maiya no ntu itukomotethia na ngeri ende batu muntu tukaro nunura MCA thina mwange MCA agamuno turitira ngui narugirie MCA sibeto meja bambe kwithira baituilela na bethe baketha bana ngui na gitio na kitha na bangete kwithira ati MCA sibeto gara thina batere thina no tukinyaga thuriro malaika uga guthigwa kendele ou naga thuriro bao utera kabua akitha te kwenda barukiria re wengwa ne wengwa eta na ndora kitha kaumba tionde na eta barabara ithuki kitha ukomba ngavana itukuromba eta tionde thironga tionde moko tubethiria tutumira iromba ria kariba Mwero Muthanga nario no yari bakiwa bate kumenya ire barabara ciao ciakinyirwo imubango ywa MTF no ani utotethia ugeoka ilela no ndurende mbure mweri yone ke ya yure na ile ya kura kinya ngweto kurute ciara ikamomoka tenda kwenda yeke ngavana we tutabathali ikura yetu tumaria style na kwenda kuria ikura yetu tumatana enjoy security radio ni kura yekwa yutuma athere protected burakari erinko na kuwa athere ituka inyenkoro benda tena tongoria baba rende MCS bato thire kinyabo
bachalio yawe bawatanire kenda komoni mwananchi atethuka. Turenda kuria gavana mbeca ira kwira itumaira nara aita gikundi aitaga na pikipiki aria na pikipiki egulukira barabara-ini yate atia aria na ng'ombe egulukira atia twiromba gavana aombe kwithira akilela community buraikari akaura KMCA bura kuendelea muthara wadi kana kiwandi wingi anje yoita kawira thayete meandra chabu ikari no mbicha akaithiranio lakini MCA na kumya thina ire au rake akawira ake ete ana ng'ombe nara kuntu gutira thina atebia gaitha tusaidie the community ng'ombe rita irikwa kana ite monya kurerwa ithire lakini barabara yake atu ithire barabara tugutirigania ng'ombe tukameana kuruta ngui. Kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika. Itana mbere kurumira Nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na Nteto nkuruki. Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. Mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Raino Mabati kutoka Raino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Raino. Mabati ya sasa ni ya Raino. Chukua mabati mama ya Raino. mabati ya kudumu ni ya Raino pekee. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Are you ready to take the first step towards an exciting future after KCSE? At Jordan College of Technology, we are a community of dreamers, thinkers, innovators, and achievers. We train over 100 government-approved technical, medical, hospitality, and business courses in diploma, certificate, CBET, short courses, and driving. Our world-class campus offers a variety of co-curricular activities, state-of-the-art facilities, and lifelong networks beyond academics. Apply today for our ongoing January 2024 intake and turn your dream into a reality. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Elimu Center, Kwame Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Ngicokera na Nteto nkuruki uria wachwaga giti kia ubunge bwa Ekuru na uria wakagita wari mugwatio munene mbaru ngabana Kawira niwe Kiki Bensouda na achumirite na kuromba Kawira kuthima migambo yawe kiri mantu jege gikuya sniper atikeje gwikira kironda nkuruki kiri ndugu na choreba mututigi Bensouda ne achokete uria ngabana atige kugerera murigo jwa gikuya sniper anto banja yawe na atwike wa kuonania kiao ja mutongeria na Kinya Muchiari Boniface Mwongera na aranerite na mutongeria uju kere ugambi bwawe gakimbo ikanoroje kina moja Bensouda urane musiasa na mubiashara uri nkuma
noroterete gavana konte Meru bikara mwangaza nonto bonto buroko akonda kugera mubira mokoro murega baichum amwa moro ngina Miriam Gwantai akikojo no gavana kara mwangaza iro tero bunge Senate are ugo wetu na maitia iba ubange Bensunda ariuga Nteto gavana kara mwangaza rokera wikira kire mutano wa Facebook na shoka ngatharia nyumende kijirithira niona niriare nene gakonda kwebera endieu gavana nareke kwebela mantu yaja gikugia sniper imbonere ruare rukiri na andikire alainete kana andikite marieto ya familia we barabara eturobeta kuandika statement kowe aua atio kabati wetu akithira baba uchunguza iba mwenda ngavana ndiye ndo kwera utiebela mantu ya na mbere antu baba utuchunguzira mbere atiri antu bamwe tuonete mwanka thai ikuroto kuona mwene kuru Ameru iba umwenda ne mwene kuru antu Ameru iba kumenya no baba mwetu kuona marieto yoya lainine ni antu baya wakinyakie wakanisene ina baomba kwethera baritete mbecha cia go finance kura wakwa sniper koga nkwenda kuwa kure na mtoro finance na kwe na beneficiary kikuo kiugia sniper akuire kenda mtore kwa benefit areka kubwithirwa video ira cia maromba abwithairwa kingi na kumakire Bensunda ariwa gavana kara mwangaza na regete kona ni otongere bobwega no tukuma sniper gokwa meariewe ithirite guchukura njeba sniper ni nyato na toto ni turatigite na kono ntubogitumiyike na batiko butango game turetia haki no ntuba mwe kurura mami wa sniper waikirwo murimo na mwana wawe na ati no ethai tugetia haki no ntubwa mwekurura munini atigerwa ni sniper ntiwa ya kaana yatiwa na twana twele turetia haki no ntubwa na bara sniper atigere na turetia akirengi no ntubwa Ameru bonde no ntutiko me sniper ikurawa mboro wanino orenge ikayukia ciuraga renge na Weru are Meru county tutiendro tongerwa ni antubai na njara china tharike kana manda suspects urambe yete abo message irankwira ngavana ruare ngavana kawira mwangaza akethira inkoro yo muntu abati kwethira ambereretie kuithuranira ku resign a step assigned kenda investigations chietatia chiendelea Bensunda akiendelea kudhombera kadhari na ugite Bishop Gavana Mwangaza kinya akiendelea kuandika bigo bende be Biblia bila biko Kenya Nteto shaka gitene gaka ishenerete mbeo koga nkwira ngavana atiri utiepuka na akethira ni immediate family yaku tutirona kenda wita kwariria mantu ja mythical ntori CS kenda wita kwariria mantu ya kiraito investigators iteka kwende bare ajinga nte wete kia those are professionals na batiomba kwithira ba atetie kutuika no kwa kawira bawita namba 2 no kwa kawira mwanka namba 13 no family nemwe kwa kawira na no nto ingwikwa kanyoni muntu ikautwira no wikumia muno ukiwa no karetwe Ameru na riba kwenda kumenya muntu aumba gukaria antu bakuwetanirwa na ekuo na kuraga nari no itukaretie mantu ya muno tuona no aumba kwithira akaretie ngavana kawira no ntu aetishia akaua chaubo kuigwa na matuma chaubo kuigwa igaragare kabuti Ameru iba kwenda kumenya atiri garagare kabuti mwana muntu akuite jaja unajua tingani eshoka kera kombo baroko sine Pedro ethikwa mbere kioto kionekana kuri antu ba complain batuma emissaries chio weta kuwa mwere jora jo sniper ijo thikangwe kwe bange ba uto akiusi bakiwa ito tesa kimba kambere antu baraba kwaria ndwarie ya imbere atire kimba kiragia sniper kete wikururu thai kuteswa kana kunyarirwa kunene kura sniper anyaririrwe irera atesa wani aurani ba are moyo ndera ire aikirwo rurubo buinge kambuwe mwere jojo wa sniper tote yothika tote akuye kuyothika na tutathwane kinyo yothika na rira uchunguzi bobo geta mbere baraba gachanjwa na manda o makankwira Mumeru twabaikiria mwere yo kwa mwerea baruwe twero bayore kana babwethie buraba kienda kubwethia na yo no ntumanto ya karikite Meru imanto ya mai muno na tutienda manto ya yauye yo karikira antu bangi ate no nto isiasa mwana umerara aria anto mweta umukirio muthiriria thina ira ciawe cio tumaria manto ya yau umutan atuika supporter woku ni umura reporter Ntoshero TV kuma ja kingine ngine kine kimushushu Nairobi
mbita Boniface Mongera. Nyuma ya nchokanĩrio gũkũnjĩrwa gatigati ka thirikari ya Kenya Kwanza na rwang'irwo ngambithania rais na munini wawe bakioneka kuorota koti, anene bakiuga nĩ rumĩri nĩ unkumania na kuga nĩ gũtũmirwa nĩ rũtere rũregani kwangaratania mibango ya gĩtũmi ya thirikari na ndĩ ntuko ya narwa rais Ruto na ugĩte nĩ agwĩtĩkanĩria na mũgambithania munene Martha Koome atĩ kũrĩ na ũbatu bwabo gũkara nthĩ na kwaranĩria kenda gũkinyithia mũthia nkuchanĩro ciĩthĩrĩtwe igĩkũnjĩrwa. Mnandi chamge. Tindire chamge. Rais amechaguliwa mwaka uliopita. Wengine wameanza kuongea ati vile watarithi huyu rais na ni mwaka moja. Wanataka kumgawa akiwa uhai. Si wangoje. Saa hii ni mambo ya kuongea mambo ya kurithi rais. Hii ni wakati ya kazi. Na tunataka kuomba viongozi wote, let us focus kumsaidia rais. Mambo ingine yale mko na maneno huko mbele mtaongea huko baadaye. Wakati huu rais na sisi wote we are focused kwa mambo ya service delivery. Mambo ya kujenga barabara, mambo ya maji, mambo ya stima, mambo ya watoto kusoma. Hiyo ndio kazi ambaye iko mbele yetu. Sisi tumechaguliwa juzi, hatuwezi ongea mambo ya uchaguzi saa hii. Saa hii ni wakati ya kazi. Tunataka kwa heshima tumuulize her leadership the Chief Justice. Jana ametuambia ako na kesi 73 na karibu kesi 50 za majudges bado hawajamalizia, na ametuuliza tupeleke zingine. Tunataka tumuombe kwa heshima hizo 50 afanye haraka, amalizane na hao, alafu zingine tutaleta. Na sisi wote tunakubaliana ya kuwa kuna ufisadi. Rais mwenyewe ametuambia mambo ya wakora, wafisadi na matapeli, mambo yao ni ngapi? Ati mambo yao ni mangapi? Equally want to hear the Chief Justice as the head of the judiciary atuambie pia wale wafisadi, wale cartels, wale mawakili wakora, mambo yao pia ni matatu. Aidha wahame kotini, ama awapeleke jela, ama afanye ile atafanya, bora ufisadi itoke mahakama. Mimi nataka nimwambie Madam Chief Justice, mimi niko tayari. Mkutano kati ya executive, judiciary, legislature, our leadership, the leadership of the executive, mimi nikiongoza, the leadership of the judiciary, ikiongozwa na Chief Justice, the leadership of the legislature, ikiongozwa na speakers wetu. I am ready for the conversation on how we are going to deal with vested interest, with incompetence, and with especially corruption, whether it is in judiciary, legislature, or in the executive, because it is delaying, it is derailing, and it is sabotaging the progress and the potential of Kenya. And therefore, I welcome the conversation between the executive, and I am going to lead from the front in that conversation so that we can deal with a monster that is destroying our country. Ebu munisalimie hivi hewani basi. Onde aritoa barabara thithĩte KCP mwaka muthiru barerigiri gutonya cukuru ntukwe goro Douglas Kimathi Karute uria ugwete max 377 na Anjoy Gachwiburia uria ugwete max 342 batiombete kuthongira cukuru iria beti ni untupa wagi bwa mbecha ana baba baire baria kiroto kiao kia rujo ni gutwika ndagitari ni bakuromba tongeria na ntuba wendi bobwega kubaringa nje kikenda kinya bobomba kuringia nyonta yao ya kithomo muthaka eti chukuru ya ndaka ya Moi birurio ndi mwari eti chukuru ya area iko. Nicholas Chabare ni athikirite kiriro kia ana baba na tutumira ripoti iji. Kiromba ni andu abe abanjukie na ba nthomethie na ndrimwe kwange kuma ndimwana ndimwe kaitha kuma ndaitani
Kiroto yakwa ndota kwa daktari ndacoka ki community nkabateithia na nkateithia babati ucio mbabombe gutimiza iroto bio. Iroto obinge biuragira nthi nontu bakwithirwo abainge bakinya bantu obaremero batiganeria no indi Douglas wamwe na Anjoy ibebumiritie ebongwa metho mbonene kuga abatiko ibumbira kwibiria achukuru uche secondary nontu bakwithirwo michi yao itiena abia kubatetheria gukinya achukuru ino nontu kinya chukuru cha primary ikabathethetwe ni antu barabarari na wendi bwega nikenda bathoma. Nteto Silas Karote orire miaka 12 ithiri na kuma Thaa ya tono na teya muci Ineto ampende skuru iri akuya Leta Primary School kwatuga kila siku kwatuga ontugo cionthe nkuingwa lakini indomi skuru mno kwatuga nkinga ora no nkuona namba kirasini irio mwarimu ungiorutana weandi teacher skuru ingi taagaumone anjukirie na ana bangi ato sponsor skuru ege twathoma utheri kuma Thaa rondawa max yawa 377 na Nteto skuru muya impirore atiembo Andrari primary ndari ndio utanda sponsor ni community genda mbumba kuthoma ndathiri kilazi 342 kinda iriwo mpendi skuru ndome mno lakini ngwasi vinkweta high school ndeti skuru yeko ngas ninarwe govwe ateri kuripota ndumba iri vinkweta byo tibwitheti nya shopping lakini tuwa nkorombo tethi agwithetie KCP na watangire ndieke 342 na nkwerie kumutetherio mukinyithe skuru na ntekomba net skuru na agobati kuripoti narua na ndasibio kumugwithirinya shopping kana mbi na ndaremerwa na barandete abo thina kumethe ari kura no rire miaka mingi ithirite ana babate muicie nya bakorwa akari bate minya mwanka thai ndererie kusukumana ba kuma class 1 mwanka bakinya bakinyite. Douglas arikitie na kuwata maxi 377 na Anjoy no yagwata maxi 342 indi bakona takairoto obyo kya ndagitari byomba kurira nthi hokaya kwithirwo antu bagwendi bwa batie bumeria kubatetheria ukinya chukuru ucha amwimburori na kinya ekongaus ira baititwe indi achiari nao bakiromba abatigire bakona antu bagwendi bwega bakinyeria ana bairoto byao mberetio kugumbeka kenda mwana ana baba tikeya kuria maisha ne yandi mwanka thai ni gwethera maisha yandi maisha yako asula mwana ino kuri report sukuru neti moya imbirore transport yongwa kumiona kwina inya kuri ankima kuongwa ithina ke batwe nonto bakwethirwa ndia nsumbugete ndeningwa nonto bakwethirwa the wana na urire kitambo ndini onkuromba antu bawendi bubwa ya beri nuntedia nikenda nkomba nikomba ni ukinya skuru no kinyithe la kiroto kiawe kira ari nakyo nontu arerigirite na thwana cia kuthoma uma ndaitari binguromba ndo muno na wagona rawete matinja nguromba ite juguru ngwadelwa ni atongeria kuma mwathige Benoth Petan Class Chabare. Ntuku imwe nyuma ya Weru TV kumurika rugono rwa ana banana baria bararenja batina ugite nyuma ya kuthithia bwega kirekire gya KCP indi bagambe checho gwita secondary na ndi ntuku ya narua ana baba nibonete utethio gukurukira Senator Kathuri Murungi-Rungu rwa mubango jwawe jwa Kamashinani Foundation ana baba banje chiao nibonanite gukena anene bakiuga ni batauriri murigo jo murito na nandi kuri na wirigiro bwanjo tachiao kuthara kinyankuruki. Ntuku imwe nyuma ya Weru TV kumurika kiriro kia na bantura mwanya kuma mwiro yoyembe barabara ribe utawirigiro botonya secondary form 1 kumania na ukia burabulo mita misiyo ana baba wete max nkulukia 350 riu njara ya kiao ni bakinyelete mwanka misiyo utethio bumanite na Senator wa Meru Kathuri Murungi kana Kamashinani Foundation ura utumite obisi yawe misiya na na kwambirio bathuraniro tonya skuru ngocokeri Kathuri Murungi nkatho nontinya bakwibagirira yetu na indari ndiko wa county school nkenda kwa lawyer nkenda kwa Chief Justice of Kenya
na kwa Chief Justice of Kenya ngatetaira kisa wananchi ngusokere seneta Hathuri Muronge nkatho nontoga kwithira kwibukiriro yakwa oni ndari ndio promise kwa kandi na nonto kuona otethio nkawa kandi skuru na mbaye birandenda surgeon Rafael Mutethia kuma ntureni au Kigembe South na kenerete otethio bu ngusokere mwathani nkatho nonto inyabwa seneta wetu kumbigwerwa mukiriro gyakwa ndari ndiko luso poete nya skuru utibinya ndari ndiko bangirwe skuru but now I am happy not to get a school. Mwana arathomete primary ena thina imbinge muno as a class teacher bati twaromerana and teacher kuma lanji yake kinya are umukuje kinya rukire ya mainge ndira muswara breakfast akayambira mwalimu ni rukire utebinda yaura utukunya turere buo imwe kwa imwe nitukinyite ntureni ya Maku wardini ya Igembe East kwa Justin Munene ura turatirimanire nawe amwe na yoyo wawe bathiurunkite nterese Ithatu bakiromba utethio kaba turang'ang'ana mno kuria utethio ntindete indonete yani kumire matisia ngonya riu kwa simana ene meisa ngona meisa ni maya thirire nyau Hathuri Muronge na mwito tutethia ni kuweruko nene yani ikuweruko nene ndene moyo kandi bombwire tumno tinkona thayet kiroto yakwa kira ndari yakwa ngatimisa kya kwa tumbia ni surgeon ndathio lungite kuma Ithatu yoro ndina kayujo akwa ngikaromba erotethio ngitangiromba na njira mwana embura sekiuria mbira ndisi otwamira ndisi wetethia bonda ende natenga karamami asibua mbeta mami ndikarerete kuma kai kanunu oringi obisi ya seneta Kathuri nikinyite ntureni ya mwamba kwa batoni murimi mwana urawete max 399 na eti skuru ya Maseno na njota yawe niambiriretie kuthara rekana mathina arakulukirite athoma shukuru ya mwamba primary ndawata 399 tware vitongwire tumno no tubaseneta account ya Meru Hathuri Muronge untetheria kaomba kwithira ke mno tumbukumite skuru randetia Maseno thai nkuibwo cokia nkatha cia mwanya mno no ntuimbonere obisi o thai ndenio na ndenjogeria kana kau akwa kaeta macheno na rakareti nkuibwa kwira obisi iwe Hathuri Muronge ibwoya sana seneta wetu. I'm a very happy teacher today nontu kiriro kira turari nakyo na mangai kwira turari nayo nontu bwa this boy Tony Murimi urora thoma mwamba last year awata max 399 number with one of the prestigious national schools in Kenya Maseno School uare obisi ya seneta wetu kama mashinani Hathuri Muronge tongeretu ni mweshimiwa karote ikumbo ginya nturene endra Meru bonthe belewe mantu ya na bamenye ati obisi ya seneta itithero yina kiti no eriku either kuthomethia either development kana ini kiti ya utethia untu buriku kana buriku indi ukulukira foundation yawe ira bena mwekuru wawe njeneti banjiriri yitawa Kamashinan Foundation naru atukumbo kinyanture neye ya amwamba na tuyite hapa pasile no ntoba kana ka kawito Tony karawete max mana ya Ithatu ya 99 indi then aurire for the last 15 years atia mami uyuria na twana twawe nkiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kinyua. Thirikari nirekeretie mbeu cia mpempe iria ikwirikana gukindana na mirimo kenda kuongera maketha ja urimi nthigurune. Akiaria kiri kiatho gia kurekeria mbeu iji Minister wa urimi na ndethia CS Mithikali Nturi augite thirikari ikongera ataramu bakuthuja mbeu iri kwenderwa arimi na itiagirite augite bobo bukarigiria anene kwija gwa mpempe chiri na murimo thokone. Tayari wameshakuelezea moja mbili. Let us know that agriculture is our business. And if it is our business, then we must structure ourselves, we must do it in a way that is profitable. Na niwaambie tuheshimu wakulima tafadhali. Mimi ni mkulima na nataka heshima. Na wandozi wetu wa taifa hili ambaye ni 6.4 million wale tumeandikisha kuchalisha chakula na ambao tunataka kuwasaidia ngawa na waja tufikirie vile tutaweza kusaidiana mtu aheshimu
yule mkulima amesalisha ile mboga ili ile mboga isinunuliwe shilingi 50. My ministry and the greatest mandate of my ministry is to ensure that there is food and nutritional security in Kenya. My appreciation goes to the farmers of this country that have winded to our core of coming out and working day and night to feed this country, to make sure the country runs away from the shame of reliance on relief food. Kwa hivyo wakulima nyinyi, vile mumeona serikali imetenga pesa ya kupata fertilizer, mbegu tumeleta, there is no reason to why now we will not be able to manage our post-harvest losses, which contribute to 40% of loss of food that we grow as a country. Vile tumesikia mahindi mmeshalisha ya kutosha, maharagwe pia hiko, ili siweze kuharibika na ili tuweze kuwa na chakula cha kutosha. Basi hizi dryers leo tumelaunch hapa. Ni yule mkulima yeyote pale, usingojee mahindi yako iharibike ama maharagwe, leta hapa ukaushiwe, uweke kwa store hapa ama kwa yako, ili tuweze kuhakikisha tumefanya storage cha sawa na mahindi yetu in the right most account levels, ili siweze kuharibika. Hii ni kazi ya serikali. Uria wachuaga obunge bwa Tharaka kithurano kithiru niwe Muchomba Marigo ni arombete aciari gutigira na bao ni bakugwatira kithomo. Ni achokete aromba mwingi gucokaga cukuru iria bathomagira kuringa cukuru iunjeki, akiuga nio njira yake ciumbikia gukura. Muchomba Nkuruki ni arombete mubunge wa Kagita Gakajiji Murugara gutigira ni akung'anania na bonthe ndiria kweja na basari rungu rwa CDF. Imo biashara na musiasa kumantere Tharaka jikere na rietata Muchomba Marigo orakere muthenya gwe mtheririkanite antu gutigiri bakuririkana mashukuru maraba thomere retio ana batu kuthoma bagukutharaka kana ntura mwanya mwanya ito choyo gucoka wetu tumbe waka wetu takutharaka na Tharaka nithi na ntura yaku na mero yonthe nontu ndiro kuthio kathi kabisa utakumba waka kwenu utigutetheria nukugo kigwithia mugongo nthiguru kunje Muchomba ndigitanchokete Tharaka consensus as a whole batethetie na njira nyingi tofauti therie na ara tukumba turi atongoria wakikisha shukuru tiena tuthina tunini itakwari na mbura nene muno na different schools biorobio biombere gusink kabia thuka turi atongoria bothi baba thure na baba teba thure tumbe gukire cukuru ino akirutira tangerekano ya barabangi arakire cukuru ira thomere Thananto primary Muchomba agitigamira andika thomba cukuruni ino nera tayari yumbite kwanjiria muthenya kwe mthi ntethetie mpuku primary school arande agira arimo mechara na thaino ba 885 ndethere mpuku wete ndamiokiria yenderea kuthoma na ndinana igana rimwe na baire nkuthomithia different secondary schools emndendere Thananto primary ndethera ira mathina maingi muno na mamwe mara nkumbaga kurutha nkubatetheria waka biorobina nondito congratulate baba performire nkubatetheria waka biorobina nkubanenkera mbecha kwiriga cukuru na irachi bimwe bitiara na baranda ndeni kugwa nabo nkubatetheria na mibuko 70 na rori chieri cha muthanga kenda bomba gwikira baranda na aritare kuga nkabatetheria wakikisha bakwanjeria junior secondary school ere boarding na ndera antu Thananto primary na Thananto na Tharaka yonthe kitanda gekendekana cukuru enu ya junior secondary school ya Thananto primary nkabatetheria kugura kitanda kyonthe gekendekana kire Thananto primary nontu itukwenda kuimiza cukuru gwegwa ana bakithoma baigonto comfortable igware harito barabara thire kigero KCP mwanka mukuru kubendere kuthongera kiri form 1 aratukeranirie na mwarimu munene wa cukuru no bwana Felix Muriukini ati ere ntugo ya chiri tayari bombite kwandikithia ana Nkuruki kana rimo cukuruni ino ara Nkuruki ba form 1 tuthukitie nkinyagiagu aritwa Nkuruki ya 80
cukuru yetu Gatunga Boys ni stream Ithatu na mwanka uko ni Ithatu URETERI chibire no tutwe na litwa pau kurukegana indi ogu turendelea na kurukia nkuruki na kinyaru kurukia nkuruki Jumatano na itingwetegia ikiya ukinyaru ogoro tukwa tukujuria ila chibibu Ithatu lakini tuwe na facilities tuwe na kinya ila chibinge na kinya ana bakaya gukuruka ila chibithatu twirindi kinya bia kinya bitano twirindi tukabadhukia no itukuona tuwe na facilities chionde ila chitumba kumenyera na chio ana babu kwa tukuria chiali leteni ana Gatunga Boys kwa wingi na tukabumenyera ana bwega na kinya umu chiali tukumenyere bwega. Sehemu ya Mombasa, sehemu ya Kilifi, Mtomondoni. Nimekuja kutoka jana, nimefika hapa leo na nashukuru. Hii shule ni nzuri, ni shule ambayo imeendelea, ni shule ambayo ina mazingira mazuri. Tamwana agambu meteri no cia Tharaka University waga ndaugiretia mbuye ntura nkuri skuru yetu ya ntura skuru ya reo emiega muno gitare mbere kione ndi tuiye gacoka rerare kona skuru eno kulingana na kura tujire kinya turi namba 15 na au turi nkona tukinyire karibu igana rĩa gintu. Naitwa Siengo Kimwele kutoka pande ya Sekuru huko Mwingi North kutoka Kitui County. Sasa mimi nataka kusema hii shule ya Gatunga ni shule mzuri, iko na hewa inavutia na Iripotera Weru TV kumantere cha Tharaka Bito Paul Gwakabithe Nkatho cha mwanya ikugwatanira na bao twikire Nteto chietu cheru thaa ithatu tuchemanie ruju rukiri ndene ya mubango jwa kugukia mbita MAUREEN Kinya mwonanire twa mathithio ni MAUREEN Kome. Good night.